July ni som pathum sang ni som ne parok tho tan ni ania. Bahzar thlir tu te chibai ule. US Republican Senator Lindsey Graham, President Donald Trump atan rum rut tu chu niminjing khan athi kumsom sari pakhat mi ani. USA in rin ni tlai khan Graham hi rei lo te adam lo nu athi ni in office a communications director chuan apuanga. Senator Graham chung ko te chon he hun har sataka hian chim boi lo an nge na. Antana tong try nai ro lom takin nan pomani ati Graham hi kum sang ni le pani khan US Senator atan thana ni a sang ni le pariat sang ni som pali le sang ni som ni khan than tin non le ni a sang ha zakwa som kwa pali khan US Congress Lower House US House of Representatives a than tin na lo ni to bokani Lindsey Graham hi Senate Budget Committee a chairman ni lai ni a Senate Committee on Appropriations Senate Judiciary Committee le Senate Committee on Environment and Public Works te member nilaya ni bok. Ama website a chuan Graham hi firfiak dona le US himna tura beina konga malak du reng mi ani ti in an ziaka. Kumsang ni le pathuma US in Iraq do kha nasataka faktu le. Hun rei taka tanga Iran do tu la ti thu lo sei thin ania. Israel tan rum rutu. Taman Iran do mekpo nasataka faktu ani. Nimin khan Israel Defense Ministry po in thu chua siamin Israel in har satna na satakan to lai po Israel ta na trangkat thina ni ti in Graham athina chuan tor thu an sayani kumsang ni som paruk khan Graham hian Republican Party atanga president chu tumina beya mase primaries nei mai nei hnuk dok le a chuti lai chuan langsar taka trama soi sel tu ania anhua US Congress atama tran turin nom mani le ta thungani Politics a luchil ma hian Graham hian atira Air Force lawyer na kumruk vela thok phota sangha zakwa somko panga khan Air Force Reserve a lutin kumsom ni chungzet US Air Force atela Colonel ni in na pension ani South Carolina Republican Senator Graham athi thu hian khowela fan chuak ngala Iran lam chuan poyan ti thu an sei lo ani satlia lova an lom thu an sei zoka Internet lama chuan rin thu chi hrang an soile mek bokani Iran media pakhata chuan tu message nge ti hrial lo ti chuania indo soimoi tu Iran du lo tu US Senator Lindsey Graham chu hremhuna thon liamani ta ka wangin Iran mi puite ka lom puye ti tarlan ania Graham athi ma hian Iran hian an ramta na martar te pubalak nan mi tha du zinga tel thu an lo puang to ani social media lama thu thang chi hrang om ngala Mithen khat chuan Graham hi Iran emo Russia in emo an hrai hlum ani an rin thu an saya soi chiang the nom lem chuang lova afin fiana nei phei chu anom lo le zual ani Graham office in athi thu an pon hnu hian mitam tak chuan rin hlel nan nei thu an sei ve ngala achan chu tun hnai maya Graham hian US chua sanin Ukraine rama azina hei mai ba ka hian Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC te chuan ualau takin than tumjinga tel thu an saya Ukraine a hian Graham hian Ukraine President Volodymyr Zelensky muin Russia hrek na thar chungchang te an soi duna report then khata chuan Ukraine atanga ho in US thlen hnuah ni khat poral hmai na tluwa athi tamai ni in soi ania athi chan tak hi puan chian ani ri lova reilo te dam lovin athi ti ania mithen khatina thi dana rin hlel tur an zon lain mithen khat chuan lungnat na wanga thi emo Thisen sang wanga thie mo ni thu le rin hlel oma omlo thu an soi ve thungani heti lai hen conservative commentator lar laura lu marchuan na takin Graham athi na chungchang hi chui ni se du thu asaya lumar hian exa posin IRGC tenan vo hnu loka Graham athi hi chui chian nge yangai ti asaya Graham hi rampona tanga US a thlen hnu loka thia wang hian rampona mel ma tenan hrai hlumani thei atia athi chan chiang taka puan chian ani lova reilo te dam lova thingal mai anga soyani chuan rin hlel tura ti tam ni in a soibok lumar hian Graham an Ukraine jin lai hian Russia chuan Ayatollah Ali Khamenei vuina palayan tira Graham athi na chungchang a Russia in rol thaya hriat thu asaya Graham athi na hi chui chian nge ni se ataksa tu ro mem ti te ngun taka en ni se tha ti thu asayani American author Rabbi Smuley po in Graham athi na chungchang hi sain conspiracy lam ngai sang tu kanilwa ma se Russia le Iran mel malian ber Lindsey Graham
Ukraine atanga ho hnuloka thi hian rin hlel na sang taka siam ani atibok Soitoin Graham hi American politics sa Iran soisel tulian le langsar takani renga nazoka Iran shrek du tu Iran nena nuclear chungchanga inrem na nei du lo tu Iran lakanem taka kalaya sipai chakna mga Iran bei du tu ani renga Iran nena inkar chungchanga Israel trantlat tu ani bok kumsang ni somni pakhat khan Graham hian Iran ram kalphung chu Nazi ho nena danglam lo ti sain Iran nuclear scientist te chon accident an to chho zela be sei thu asaya Iran ram shruai tu ten a thu sei hian hel hle ani heti la hian inrin ni zan le chol ni jing in kar khani west chon Iran ram hun sang sang an bom le a hemi chang le hian Iran chon nimin khan gal ram sang sang an be zui vele boka State of Hormuz kharani thu an puang zui ngalani Iran chon Bahrain Kuwait Jordan Qatar le Oman ten bei thu le US bei na chan le na ni thu an puanga US CENTCOM in Iran ram chim lam hun sang sang an bom hnu loka missile le drone mangin heng ram te hian bei ti an puang ve ngala Iran hian thu le omma chu State of Hormuz kharani thu an puang bokani Iran Parliament Speaker US nenan in biak na Iran palai te ho tu Mohammed Bagher Ghalibaf chuan le lam du dan chau mga in rem na nei hun chu top to kan soi to kha in soi angin om ula ani lo chuan in thutiam in bo zui lo manin pe ang thil ni na dik takalang mekani tin exa pos siama US le Iran ten MOU an zia article pangana thala ka postel bokani CENTCOM chuan Iran in State of Hormuz a Cyprus flektar long an ka wangin Iran hian beile ta ni in an puanga Iran ram hun za somli vel an bitum ti sain Iran missile le drone munte an navy munte silai le ral thuam an dana munte tuipui kam ve na man ruate le anin biak po na man ruate an bitum ti an sayani Iran chuan an ram khothlang lam Lorestan province a Veisian khopui dai po USian an bom tela khonda pa Iran sipai te mun po an bom ni in an saya Bahzar province a khopangan bom ni in an soi boka mishing thi le hliam anom le om lo an puang tel lo thungani Iran hian Gulf Cooperation Council ram te chu US sipai ten Iran an beina tura an lo tran puya wangin an dem thu le US beina chan le na heng ram te hian target lo thei lo ti an soya missile le drone mangan beina hian omana dugam port US thona phur tulong lian te tui thun na mun chu na satakan ti chiat thu an puanga Qatar Al Udeid Air Base po ballistic mangan ka thu le US in do thona anda khom na mun le command and control center ten ti chiat sak thu an soibok heti la hian Qatar Defense Ministry chuan Iran missile an lo intercept thu sain missile ka thakin a fu wangin mi pathumin hliaman tuar ni in an soi IRGC te chuan Kuwait a po Patriot Air Defense System chu drone mangan be thu an soya Bahrain a US radar omna le in biak po na mun ten beya Jordan a chuan Prince Hassan Air Base chu ballistic missile engmozat mangan ka thu an soi bokani IRGC te chuan helai biala US an in rol chung chuan State of Hormuz kharani don ti an puanga Hormuz along kalna kong an siam chu ram tinin an zom turani a US sipai ten dan lawa kalkong lo siam ven tuma wangin helai bial hi a him lo an tiani India ram sarkar lai pui chuan ram ven him dalaman kalphung ti dang lamin India ram a private company te chu missile siam chu a phalna pek tumin ruam man na tharan siam Tunhaya Defense Research and Development Organization DRDO siam Astra missile chu Indonesia in leyan du thu an saya India siam missile leiduan punzela wangin India chuan sarkar hnuai om company te chawin an siam hne don lovin an hria private company te kutahlan then an tumta ni in alanga India hian thlona drone lai puile navy man ro sang sang te chu private defense sector kuta an lo hlan to a missile siam na private kuta pe ka ni chuan India ram defense man ro siam chuana konga kalphung thar lian tak ani don ani Hindustan Times in an tarlan danin Defense Ministry chuan Astra Mark II siam na turin company ten request for proposal RFP an thelu thei huna hong thuai dona tuna hian ICOM Adani Bharat Force Tata Group le Mahindra Group te chu missile siam contract chang thei tura be se an ni Astra Mark II hi air to air missile ni in KM za somria ta tanga zahni ka phak China long range PL-15E missile L tura DRDO in an design ania
PL-15E missile hi China hian nikum operation sindur hmalok khan Pakistan a lo peto a Astra Mark II hi India chuan in do thlo na sang Tejas Mark 1A MiG-29 Su-30 MKI le Rafale Marine Fighter aircraft wa te vuan tum meka India thian tharam ten le an du thu an soi sap baka Modi ka iswai NDA sarkar chuan India missile le rocket ral thuam ti chak zelan du awangin private company ten an siam ve theinan matharan la don ta ni in soyani Qatar ramdin thartu nia soi Father Emir of Qatar Sheikh Hamad Khalifa Al Thani chu niminjing khan athia kumsom sari le palimi ani Amiri diwan chuan nimin khan thu chua siamin Sheikh Hamad thi thu hian puanga voina tangani li chung sun na hun manani don thu an puang hal bok Sheikh Hamad hian kumsang hazakwa som kwa panga tanga sang ni som pathum chung khan Qatar ramah hian rawarela Qatar ram mason na bulpui din tu ni in ahun chung hian Qatar ram chu sumle pa ya te khotlang nun le ram ro rel na lama te na sataka thangin khovel ram changkang zinga antela ramdang ne na insum don ton na lama mala na sa a amalak na wangin Qatar chu khovela gas thon chuak nem beran ni a kumsang ni le som ni pani khan khovela football tournament ro pui ber FIFA World Cup po Qatar hian an thleng hialani Sheikh Hamad hian kumsang hazakwa som kwa paru khan Al Jazeera News channel adina Al Jazeera hi tunlai khovela media network lian ber le rin tlak ber zingami ani meka aro rel na hnoya hian Qatar ramdan puite po siam tha in municipal election te an nei tana meichia te po in vote an nei thei mai ni lovin candidate zinga te po an tel theya kumsang ni som pathum khana fapa Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani hena thunei na a hlanani Qatar ramdin thartu ani mai pia lama khovel ramdang te ne na inzom na thatak siam tu ani wangin khovel ram hroi tu sang in Sheikh Hamad hi anui thu an soyani Bahzar lo thlir awangin kan lo me